Ahoj, Cipka. Čo si taká veselá? Kam sa tak ponáhľaš? Jahaj, na Záhorie, na výborný festival do Holíča. A čo je to zač? Môžu tam aj deti? Samozrejme, ale i tvoj starší brat, mamka s tatkom, ba zavolaj aj detka s babkou. Pre všetkých tam niečo bude. 24 years of waiting for a chance to tell her how I'm feeling, maybe get a second. If you can't give me love, love is yours. When you're gone, how can I even run today? I'll never use anybody's helping me. Vierte alebo nevierte, všecko to tam bude, a keď nevěríte, kuknite na www.cibulafest.sk.